Minister, samo Belgija zdaj že uporablja potrdilo, da je teroristično. Vi napovedali. Najprej bom s terorizmom začeli dogovor. Dobar dan, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci ministrov za zunanje zadeve Republike Slovenije, gospoda Karla Erjavca in ministra za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške, dr. Kovača. Ministra boste podala izjavi najprej na temo današnjih dogodkov v Bruslju, potem pa tudi na temo današnjega obiska. Prosim, minister Erjavec. Hvala lepa, vse lepo pozdravljam, posebej ministra, mojega kolega. Najprej, preden začnemo tiskovno konferenco v zvezi z dvostranskimi pogovori, bi najprej nekaj besed namenil izrednemu dogodku, ki se je danes zgodil v Bruslju. Moram reči, da najostreje obsojamo te teroristične napade v Bruslju in da izražamo tudi sočustje in sožalje vsem svojcem žrtev teh terorističnih napadov. Žalujem, da se je to zgodilo in rad bi tudi sporočil, da žal je ena od žrtev tudi slovenski diplomat, ki deluje na slovenskem predstavništvu EU v Bruslju. Po podatkih, ki jih imamo, ni v življenjski nevarnosti, bil je prepeljan v bolnišnico in mu želim tudi hitro okrevanje. Kar se tiče teh dogodkov, naj povem, da smo dali takoj ustrezna navodila tako predstavništvu v Bruslju kot veleposlaništvu v Bruslju in kot tudi misiji NATO. Zaenkrat lahko ugotovimo, da ni kakšnih drugih žrtev, smo pa seveda tudi odsvetovali, da bi slovenski državljani potovali v Bruselj in tudi tisti slovenski državljani, ki se zadržujejo v Bruslju, da naj upoštevajo navodila zlasti lokalnih oblasti in pa seveda njihovih varnostnih organov. V zvezi s tem naj povem, da sem zjutraj imel pogovor tudi z italijanskim zunanjim ministrom Paolom Gentilonim. Kot veste, je bilo dogovorjeno, da bo jutri koordinacijski odbor ministrov Republike Slovenije in Republike Italije, vendar zaradi tega izrednega dogodka smo ta sestanek preložili na drug termin. Tudi mi je povedal, da bodo v Rimu sprejeti posebni varnostni ukrepi. Razlog za odpoved je pa, da bo jutri se sestal Svet za nacionalno varnost Republike Italije. V zvezi s temi dogodki lahko tudi povem, da takoj po končanem obisku, da bom imel tudi sestanek in pa pogovor s predsednikom vlade, kjer bova pač ocenila trenutno situacijo in bo predsednik vlade se pač odločil o nadaljnjih ukrepov v zvezi s tem izrednim dogodkom. Glede na to, da ta dogodek se ni samo prizadel Slovenijo kot članico Evropsko unijo, pa tudi Hrvaško, dajem besedo tudi ministru, da sam pove v zvezi s tem dogodkom, kako vidi te zadeve. Prosim, minister. Hvala lijepa, gospodine ministar Javec, dragi Karl. Ja zahvaljujem što smo se danas mogli sastati u Sloveniji, što mi je omogućen posjet Sloveniji, koju doživljavam kao prijateljsku susjednu državu. Što se tiče napada u Briselu, ja izražavam sućut obiteljima poginulih, stradalih, najbližima stradalih i poginulih. Mi za sad nemamo informacije o tome da postoje žrtve koji su državljani Republike Hrvatske.
mi smo u kontaktu sa svojim stalnim predstavništvom u Briselu. Svi su diplomati na sigurnom, oni koji su bili već došli na posao su evakuirani, a oni koji su bili na sastancima u zgradama Vijeća Europske unije, Europske komisije, zamoljeni su da tamo ostanu. Izražavam žaljenje zbog ranjenog slovenskog diplomata i želimo da se što prije oporavi, poštovani gospodine ministre. Hrvatski državljani ne bi sad trebali putovati u Brisel, mi smo u kontaktu i sa belgijskim vlastima i treba se držati i preporuka hrvatskih vlasti, ali i nacionalnih belgijskih vlasti, ali i lokalnih briselskih vlasti. Ovaj slučaj pokazuje da imamo, nažalost, u Europskoj uniji, u Europi rastuću nesigurnost. Imali smo već napade u Parizu, sad imamo danas, nažalost, ove strašne napade u Belgiji, u Briselu, u srcu Europske unije. Ipak je Brisel sinonim za Europsku uniju. Tamo se nalaze institucije Europske unije. Znači, ovo je i udarac ne samo Belgiji, nego i samo Europskoj uniji, a Hrvatska i Slovenija su zemlje članice Europske unije i mi ćemo se morati oštro suprotstaviti ovakvim terorističkim napadima. Ali isto tako, to sam zaključio u razgovoru sa prijateljem gospodinom ministrom Erjavcem, to pokazuje da smo jedni i drugi, Hrvati i Slovenci, Hrvatska i Slovenija, upućeni jedne na druge i da moramo tijesno surađivati. Posebno ovim vremenima rastuće nesigurnosti, a da smo zreli za uspješnu suradnju, da to znamo, smo pokazali koordinacijom u migrantskoj krizi, gdje smo upravo mi ovom koordinacijom Hrvatska, Slovenija, Austrija, Srbija, Makedonija pokazali da možemo pridonijeti nastajućem zajedničkom europskom rješenju. Hvala lijepo. Hvala lepa, minister Erjavec, na temo obiska. Ja, kar se tiče dvostranskih političnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, lahko rečem, da nič novega, odprta vprašanja ostajajo odprta. Kar se tiče stališč glede določitve meje med obema državama, je stališče Slovenije jasno, da je treba spoštovati mednarodne pogodbe. Arbitražni sporazum je mednarodna pogodba in mi pričakujemo, da bo hrvaška stran spoštovala mednarodne pogodbe. Pomembno je, da se ves čas vodi političen dialog. Kot veste, v zadnjem času, odkar je nova hrvaška vlada, je bilo kar nekaj obiskov na najvišji ravni med predsedniki republik, vlade in parlamenta, danes tukaj na ravni zunanjega ministra. Kot veste, predsednik odbora za zunanjo politiko je bil mnenja celo, da ne bi smelo priti do takšnega sestanka, vendar jaz menim, da je ravno naloga diplomacije, da se ves čas vodi politični dialog in da se skušajo najti ustrezne rešitve. Sem pa vesel, da kar se tiče odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, da na ravni ljudi, da so ti odnosi dobri, če ne celo odlični, tudi kar se tiče odnosov v gospodarstvu. Tukaj je blagovna izmenjava 3 milijarde evrov. Slovenija je ima največ investicij na Hrvaškem, tako da glede tega smo lahko zadovoljni, da odprta politična vprašanja, ki so posledica tudi razpada nekdanje države, ne vplivajo na ostala področja. Tako da moram reči, da ocenujem, da ti pogovori so sicer bili koristni, vendar kar se tiče poglavitnih vprašanj, kot je arbitražni sporazum, kot je memorandum, tukaj pa vsaka država ostaja pri svojih stališčih.
Hvala lijepa, gospodine ministre. Evo, ja se pridružujem ovim prijateljskim riječima i prijateljskoj ocjeni kolege Erjavca. Naša vizija u Hrvatskoj je sljedeća: mi smo prijatelji, susjedi, puno toga nas veže, a granični spor je samo jedan od mnogih aspekata u našim bogatim odnosima između Hrvatske i Slovenije. Gospodin ministar Erjavec je spomenuo da i naši predsjednici republika imaju intenzivnu komunikaciju, mislim na predsjednika Pahora i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, predsjednici vlada gospodin Orešković i gospodin Cerar isto često komuniciraju, jučer su telefonirali, razgovarali isto o žici na granici između Hrvatske i Slovenije i evo moja malenkost, ja sam u komunikaciji sa ministrom Erjavcem, ja sam bio toliko slobodan i već sam spomenuo da smo upravo nas dvojica predlagali u Amsterdamu kad smo se upoznali na gimnih sastanku ministara vanjskih poslova da napravimo koordinaciju glede migrantske krize na razini ministara, a kao altruisti, kao pravi Europljani prepustili smo kolegi Kurzu u Austriji da on napravi tu konferenciju u Beču koju smo htjeli napraviti mi u Ljubljani ili u Zagrebu, ali smo pokazali jednu širokogrudnost i jedan altruizam. Naravno da želimo riješiti granični spor, naša se stajališta razlikuju. Vi znate da smo mi u Hrvatskoj pokrenuli prestanak sporazuma, ali smo uvjereni da ćemo pronaći rješenje za granični spor između Hrvatske i Slovenije u duhu dobrosusjedskih odnosa. Ja u to ne sumnjam, to neće ići preko noći, ali mi smo prijatelji i ono što je važno da život normalno funkcionira u Savudrijskoj vali, to jest u Piranskom zaljevu, da ljudi normalno funkcioniraju, a mi ćemo kad-tad riješiti pitanje granične crte. Znači, rekao sam već da je to jedan od aspekata, a ne najvažniji aspekt hrvatsko-slovenskih odnosa koji su vrlo intenzivni. Gospodin ministar je spomenuo gospodarsku razmjenu. Slovenija je Hrvatskoj treći gospodarski partner. Imamo razmjenu od preko 3 milijarde eura, može biti više. Ja ću danas u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ljubljani razgovarati i sa hrvatskim poduzetnicima koji djeluju u Sloveniji, koji su uglavnom zadovoljni sa svojom prisutnošću u Sloveniji. Turizam, imamo preko 1 milijun turista iz Slovenije u Hrvatskoj. To govori o tome da se narodi razumiju, da postoji jedna bliskost između naroda. Imamo jako puno Hrvata koji zimuju u Sloveniji, koji idu u Sloveniju na skijanje. I inače bih rekao da dobro surađujemo, imamo konkretno forum, proces Brdo-Brijuni, koji je na neki način, tu smo se složili, gospodin ministar Erjavec i moja malenkost, i doveo do toga da su naši prijatelji zajednički Njemci inicirali proces, Berlinski proces. Znači, možemo biti avangarda, možemo puno toga napraviti zajedno, dobroga, i za područje jugoistočne Europe. Ja ću biti spreman djelovati pozitivno kada je riječ o Sloveniji. Slovenija, evo, bit ću toliko i privatan, nećete mi to zamjeriti, u mojim obiteljima i s očeve i sa majčine strane, ja sam uvijek slušao priče o svojim predsima koji su radili i živjeli u Sloveniji, tako da je osobno za Sloveniju imam jednu simpatiju. Hvala lijepo. Hvala lepa. Minister, želite še kaj dodati, preden preidemo na vprašanja, potem pa začnemo z vprašanji. Dobro dan vsem, Zoran Potiš dela. Gospod Kovač, prosim, imate zdaj odlično priložnost, da slovenski javnosti pojasnite, na kakšen način je Slovenija kompromitirala arbitražni postopek. Ste lahko konkretni? Na kakšen način se je to zgodilo, s katerimi sredstvi, kdo od predstavnikov slovenske oblasti je sodeloval v tej kompromitaciji arbitraže? Tukaj bi imel pa še pod vprašanje, namreč obstajajo resni indici,
glede na izjave gospoda Milanovića, bivšega predsednika vlade, ne, da je tukaj sodelovala hrvaška obveščevalna služba. In me konkretno zanima, ali je hrvaška obveščevalna služba kakorkoli bila upletena pri špioniranju in vohunjenju za slovenskimi predstavniki, uradniki oziroma za članom arbitražnega sodišča. Ste lahko konkretni pri odgovorih? Hvala. Hvala lijepa. Cijenim delo, evo baš danas izašao jedan intervju u tom cijenjenom slovenskom dnevniku u Delu. Znači, ja sam izabran i imenovan za ministra u hrvatskoj vladi 22. siječnja ove godine. Nikakvih saznanja nemam o tome kako je došlo do tog otkrića, međutim, te informacije postoje, one su proslijeđene i arbitražnom sudu i ne bih volio trošiti previše riječi na arbitražni postupak, jer rekao sam da postoji puno više aspekata koji su pozitivni u našim odnosima, a rekao sam da sada, da se ne ponavljam, da je Hrvatska slijedom zaključka Hrvatskog sabora i odluke hrvatske vlade izašla iz arbitražnog postupka. Prema tome nemojmo se baviti prošlošću, razgovarajmo u budućnosti i imajmo povjerenje jedni u druge i pokušajmo naći rješenje koje će biti na dobrobit i hrvatskih i slovenskih građana. Kratko podoprašanje. Bi dodal, gospod minister, obtožbe, ki jih je izrekla Hrvaška na račun arbitraže, so hude in bi na tem mestu verjetno slovenska javnost si zaslužila ena konkretna pojasnila, kaj se je dogajalo in kako vi argumentirate. Namreč niti v Haag Hrvaška ni posredovala dokazov, ni sodelovala v postopku glede arbitraže. In lahko vas spomnim, da arbitražni sporazum je bil v Sloveniji potrjen na referendumu. To je visoka stopnja legitimacije. In Slovenija verjetno in slovenska javnost pričakuje konkretna neka razumna pojasnila, zakaj sosednja država odstopa od tega sporazuma. Namreč Hrvaška tega nikoli ni konkretno, podrobno pojasnila, zakaj se je to zgodilo. To je u meni upućeno pitanje. Znači, rekao da, evo, ponovit ću se da budem još jedan put vrlo jasan, a mislim da sam bio jasan. Znači, dokumenti o tome postoje, oni su predani i arbitražnom sudu i time sam ja završio dio koji se tiče arbitražnog postupka koji za Hrvatsku više nije važeći. Hvala lijepo. Marta Razboršek, Televizija Slovenija. Mene pa zanima, kaj natanko vi predlagate, kakšen dvostranski dogovor, in drugo vprašanje, kdaj bo ta žica končno zginila iz slovensko-hrvaške meje? Ja sam ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske. Što se tiče žice, tu molim da se obratite gospodinu Erjavcu, koji je član slovenske vlade, a slovenska vlada je ta koja će odrediti dinamiku skidanja žice. To nije na hrvatskoj vladi, mi smo u kontaktu sa slovenskom vladom i to je nadležnost slovenske vlade, a ne hrvatske vlade. A što se tiče graničnog spora, ja sam rekao vrlo jasno da smo mi spremni pronaći rješenje za granični spor u duhu prijateljskih, susjednih odnosa i na bazi međunarodnog prava. Hvala lijepo. Ivan Čorkalo, Al Jazeera Balkans, evo na jedno pitanje ste Samo, Molim vas, ali moramo gospodina ministra Erjavca pustiti, ipak smo ovdje u Sloveniji, prema tome, moramo poštivati slovenske domaćine. ja, kar se tiče umika žičnate ograje, lahko povem, da ne držijo navedbe, ki so bile v javnosti, da naj bi slovenska stran jih začela umikati v roku 14 dni, ampak bo to predvsem odvisno od tega, kako se bo obvladovala balkanska migracijska pot.
Gre za to, ali se bo dejansko zaprla in če bo ocena, da vsi sklepi, ki so bili sprejeti na Evropskem svetu in pa tudi v okviru dogovora med Evropsko unijo in Turčijo, če bodo učinkoviti, potem bo pač Slovenija tudi ustrezno ravnala in umaknila te žičnate ograje, ko bo presodila, da ni več potrebe, da so tam. V zvezi s tem bi pa rad še enkrat poudaril, da ta ograja ne prejudicira meje med Slovenijo in pa Hrvaško. Glejte, za nas je arbitražni sporazum mednarodna pogodba. Mi to mednarodno pogodbo spoštujemo. Mi pričakujemo, da bo arbitražno sodišče nadaljevalo svoje delo, ga tudi dokončalo. In pa seveda tukaj je zelo pomemben element, da Evropska komisija ves čas podpira ta proces, tako da bi od hrvaške strani kot članice Evropske unije vsekakor pričakoval, da bo spoštovala mednarodne pogodbe, ki so bile podpisane pod okriljem Evropske komisije. Ivan Čorkala, Al Jazeera Balkans. Pitanje za ministra Kovača. Je li Hrvatska definitivno odlučila blokirati pregovore Srbije, odnosno otvaranje pregovora Srbiji zbog toga što Vojislav Šešelj neće biti na izricanju presude u Hagu i zbog spornog zakona o jurisdikciji? I za gospodina Erjavca, jesu li to dovoljno čvrsti i dobri razlozi obzirom da je instrument blokade i Slovenija koristila zbog pitanja sa granicom? Hoćete vi prvi? Ja, jaz moram reči, da način blokad ni pravi način, da je v interesu regije, da države napredujejo proti Evropski uniji. Jaz mislim, da je treba za vsa vprašanja, ki predstavljajo mogoče oviro za to, da se približujejo Evropski uniji, reševati na dogovorni način. Z argumentom moči, z argumentom blokade, gotovo to ni prava pot in tudi ne bo prinesla nekih končnih rešitev. Na koncu bo potreben dogovor. Josipa Krajinović. Samo trenutak. Samo da ja odgovorim kolegi. Vrlo je važno, i to je naše iskustvo, sam već rekao jučer u Zagrebu, je razlikovati, odvojiti izbornu kampanju od pregovaračkog procesa. Pregovarački proces je mukotrpan, težak, dugo traje, iziskuje puno promjena u društvima onih zemalja koje žele postati članicama Europske unije. To se odnosi tako i na Srbiju. Vi ste spomenuli ovo poglavlje 23, to je jedno od najvažnijih poglavlja. Radi se o identitetu Europske unije, kad govorimo o pravnoj državi, o manjinskim pravima, ljudskim pravima, govorimo o onome što čini, rekao bih, identitet Europske unije i mi želimo zaista da Srbija bude spremna za članstvo i mi želimo Srbiji pomoći da ispuni kriterije i posebno na tom planu će trebati izvršiti neke reforme u Srbiji. Ja sam uvjeren da će kolege u Srbiji to i postići i mi želimo pomoći Srbiji na planu približavanja Europskoj uniji, a posebno ovo poglavlje će biti izazovno i mi želimo da se svi kriteriji ispune jer tek onda zemlja članica može biti prava, istinska zemlja članica Europske unije. Hvala lijepa. Krajinović, Nova TV, ministre Erjavec, molim vas ako možete išta konkretnije odgovoriti koliko će ostati žilet žica na granici. Rekli ste ne može u 14 dana se to riješiti, što znači li to da će i mjesecima ostati žica? Je li vam žao što ste je postavljali, koja je zapravo stvarna korist bila od te žice na granici koja još uvijek stoji, a koja šteta? No, Slovenija tega ne bi storila, če ne bi imela težav z razpršitvijo migracijskega toka.
Lahko ste sami videli, kaj se je dogajalo v času prejšnje hrvaške vlade. Obstajajo posnetki in zaradi tega je pač morala Slovenija sprejeti ustrezne ukrepe. Nam je žal, da je pač takratna hrvaška vlada na takšen način ravnala in dokaj nehumano spuščala migrante nekontrolirano preko reke Sotle. Kar se tiče trenutne situacije, sem pa že odgovoril na to vprašanje, da bomo žičnato ograjo začeli umikati takrat, ko bo slovenska vlada ocenila, da ni več potrebe, da je ta žičnata ograja tam, kjer stoji v tem trenutku. To je pa odvisno zlasti od uresničevanja sklepov Evropskega sveta in tudi od tega, kako se bo uresničeval dogovor med Evropsko unijo in Turčijo. Ni v interesu Slovenije, da bi ta žičnata ograja stala tam, kjer stoji v tem trenutku. Prosim za vprašanje. Ivan Buteri, dopisnik Slobodne Dalmacije. Gospodin ministar, gospodin Kovač, moje vprašanje do vas je glede pri vas omenjene črte kot neke razmejitve ali pa orientacijske črte na morju. Dve su možnosti odrejanja te črte. Člen 15 konvencije Združenih narodov o pravih morja in uti posidetis. Ena in druga država, kot vemo, tudi malo različno to odreja, ampak je v izogib incidentom je dobro povedati, ali ste se mogoče o tem kaj pomenili. To je eno vprašanje in drugo se nanaša na vprašanje hrvaške manjšine, ker vem, da je tudi to bilo omenjeno v pogovorih, saj je bilo predvideno. Če bi to bilo vprašanje za ministra Erjavca, je vprašanje, če bi se to reševalo, ali se to rešuje v kompleksu vseh manjšin, ki obstajajo v Sloveniji, ali se sam nanaša na problem hrvaške manjšine. To je moje. Hoće prvi vi, ministre, ili? Lahko jaz. Kar se tiče manjšin, moram reči, da se to rešuje v kontekstu vseh manjšin v Sloveniji, s tem, da seveda po ustavi in zaradi zgodovinskih razlogov imata dve skupnosti poseben položaj, gre za italijansko in pa madžarsko narodno skupnost. O tem so se tudi z ministrom danes pogovarjala. Mi bomo zagotovili pač vse tiste pravice, ki jih nalaga ustava in pa zakon, kar se tiče ostalih manjšin, zlasti, da lahko razvijajo svojo kulturno, jezikovno in vse druge dejavnosti. Kot veste, tukaj imamo namenjena posebna sredstva, na katere se je potrebno kandidirati z ustreznimi programi. Tako da o tem je tekla beseda. Ja ću, moram ja. Očekujte, da. Znači, ja ću danas poslijepodne imati u veleposlanstvu Republike Hrvatske sastanke sa hrvatskom zajednicom i malo čuti od njih kako oni žele unaprijediti svoj status u Sloveniji. Vrlo rado ću saslušati njihove ideje, prijedloge, zahtjeve. To sam već rekao gospodinu ministru Erjavcu. Vi znate da su i naši prijatelji Slovenci kao manjina spomenuti u preambuli Hrvatskog ustava. Što se tiče razgraničenja nekakvih članaka konvencije, ne bi se ulazio u nikakve detalje. Važno je da život funkcionira, da hrvatski građani i slovenski građani ne trpe zbog toga što nismo utvrdili graničnu crtu. Nismo jedine zemlje na svijetu koje nisu uspjeli još utvrditi graničnu crtu. Ima i drugih primjera, pa i u Europskoj uniji. Mi ćemo naći rješenje, ja sam u to uvjeren. Dobra volja na hrvatskoj strani postoji, uvjeren sam da postoji na slovenskoj strani, ali ja želim da se naši građani hrvatski i slovenski ne bude ujutro mišlju o tome da nije još utvrđena granica. Život je dalje, neka se živi i radi, neka se investira i neka ne trpe hrvatski i gospodarski interesi zbog toga što nismo još utvrdili granicu na moru. Tomaž Bratoš, Planet TV. Gospodine Kovač, kakvo je idealno rješenje za Hrvatsku? Možda status quo i granica
na moru, bez granice na moru i samo neki režim plovidbe, recimo vi to često govorite o tome kad pričate o nizozemsko-njemačkom rješenju Dolard, ili možda ako u nekom krajnom slučaju baš dođe do pregovora, da li bi za vas bilo prihvatljivo ponovo razgovarati o ugovoru Drnovšek-Račan i potem še za našega gospoda ministra, v primeru skrajnem, da recimo Haag konča zgodbo, bi lahko mogoče to bilo izhodišče v Haagu oziroma dvostransko Drnovšek-Račan za začetek. No, kar se tiče Slovenije, mi pač pričakujemo, da bo arbitražno sodišče nadaljevalo svoje delo, izdalo končno razsodbo in kot država, ki spoštuje mednarodne sporazume, bomo tudi spoštovali arbitražno razsodbo, tako da o drugih stvareh ne razmišljamo. Razgovarat ćemo sa prijateljima iz Slovenije o graničnom sporu. Kakvo će rješenje biti, ja sada to ne znam, ali ponavljam, uvjeren sam da ćemo pronaći rješenje u interesu i Hrvatske i Slovenije, u interesu i Hrvata i Slovenaca. Mogoče, če se samo navežem, Irena Ulčar, Televizija Slovenija, če smo že pri hipotetičnih v bistvu možnostih, kaj se lahko zgodi. Kaj pa bo Hrvaška storila, gospod Kovač, če arbitražno sodišče odloči, da bo z delom nadaljevalo in sodbo pač oziroma odločitev sprejelo? Boste to spoštovali oziroma kako boste ravnali v tem primeru? Već sam rekao da ne bih zaista volio da jedan aspekt našeg partnerstva, našeg prijateljstva, naše suradnje, naših odnosa bude istaknut, a to je konkretno ovaj granični spor, ali ako me već pitate, moram ponoviti, znači Hrvatska je izašla iz arbitraže. Hvala lijepo. Za oba ministra. Dobro dan še za oba. A mi lahko ocenita stopnjo zaupanja med državama v tem trenutku, recimo na lestvici od 1 do 10. Kakšna je stopnja zaupanja, kako vidite to stopnjo zaupanja za kakršnekoli morebitne pogovore na katerem koli področju? Kako bi ocenili to stopnjo zaupanja med vama, med državama, med uradnimi predstavniki obeh držav? Kar se tiče političnih odnosov in pa odprtih vprašanj, tukaj ne moramo govoriti o neki visoki stopnji zaupanja. Zdaj, kako se to zmeri, ne vem, to ne vsak po svoje izmeri, vendar lahko pa odgovorno rečem kot minister za zunanje zadeve, da dokler bodo ta vprašanja obremenjevali naše odnose, seveda ni za pričakovati, da bi se lahko politični odnosi bistveno izboljšali. Poudarjam pa še enkrat, pomembno pa je, da odnosi med ljudmi, odnosi v gospodarstvu in na drugih področjih, kulture, znanosti, tukaj pa k sreči so te odnosi na visoki ravni. Ne nazadnje, že minister povedal, vsako leto več kot 1 milijon slovenskih turistov pride na Hrvaško, zato ker so verjetno dobri odnosi med ljudmi in enako je, kar se tiče hrvaških turistov, zlasti v zimskem času. Tako da menim, da dokler bodo pač ti odnosi na politični ravni na takšen način obremenjeni, lepo je sicer govoriti, da se bodo našle dvostranske rešitve, vendar bi rad spomnil, da že 25 let iščemo dvostranske rešitve in da jih ne najdemo, tako da smatram, da jih lahko iščemo še nadaljnjih 100 let in jih ne bomo našli. In zato menim, da bi bilo prav, da se te rešitve najdejo v okviru mednarodnih sporazumov, ki so sklenjeni in tudi v okviru dvostranskih sporazumov. Ne nazadnje smo tudi v dobri veri sklenili memorandum, ki ga sedaj žal obe strani po svoje tolmačita. Tako da, kar se tiče dvostranskega reševanja teh najtežjih vprašanj, tukaj ne vidim neke svetle prihodnosti. Žal. Še STA, mogoče? Pa ja mislim da
da je ministar Erjavec rekao da imamo toliko pozitivnih primjera suradnje, toliko bogatu suradnju, da sad četiri put ponavljam kada kažem da je granični spor samo jedan od aspekata naše bogate suradnje. Mi ćemo naći rješenje, nećemo sada vama otkrivati ili ja otkrivati nekakve svoje ideje kako bismo to mogli riješiti. Idemo korak po korak, strukturirano, organizirano, koncentrirano. Mi ćemo naći rješenje, ja sam u to uvjeren, ali razgovaramo malo o onim stvarima koje su za pohvalu. Rekao sam, migrantska kriza, smijemo biti ponosni i zadovoljni da smo uspjeli napraviti rješenje koje je pomoglo i Sloveniji, i Hrvatskoj, i cijeloj Europskoj uniji, posebno Njemačkoj. To je primjer kako se surađuje. Proces Brdo-Brijuni, vrlo pozitivan jer na neki način on rezultat i procesa Brdo-Brijuni jest i Berlinski proces. Znači idemo razgovarati o stvarima koje su pozitivne, razgovarati o tome da se Slovenci i Hrvati i Slovenci, Hrvatska, Slovenija, da ima jako puno prijateljstva u civilnom društvu. Idemo o tome razgovarati. Idemo razgovarati o tome da mladi ljudi putuju na koncert u Ljubljanu, a dolaze mladi iz Ljubljane u Zagreb na koncerte. Hoćemo o tome razgovarati. Ja mislim da to puno bolje nego da razgovaram da bude svako drugo pitanje koje se odnosi na arbitražni spor. Lijepo vas molim. Hvala lijepo. Ko STA. No, jaz bi se navezala na kolega, v bistvu, če bi prišlo do dejansko tega novega dvostranskega dogovora, kaj garantira Sloveniji glede na dosedanje izkušnje in z dogovorom Drnovšek Račun arbitražni sporazum, da ga bo Hrvaška tudi dejansko izvajala oziroma spoštovala? A za mene? Za mene. Ja sam že povedal temu sve. Gledajte, ja mislim da sam već odgovorio, ja mogu još jedan odgovoriti. Ako treba, ako hoćete, ja mogu ponoviti odgovor. Znači, život ide dalje. Znači, ako smo jasno ustvrdili da imamo različita stajališta o tom pitanju, onda to ne znači da naši odnosi nisu pozitivni. Oni su pozitivni, u jednom aspektu imamo različita mišljenja. I kako se to prebrodi? Dijalogom, razgovorima, pregovorima i tako dalje. Evo, kolega iz DELA je spomenuo, ako se već toliko konkretni, sad ću biti ja malo konkretni. Gospodin Erjavec mi to valjda neće zamjeriti. Ne želim zloupotrijebiti njegovo gostoprimstvo. To sam rekao predsjedniku Pahoru. Neću samo govoriti o graničnom sporu, a vi me tjerate jer svako drugo pitanje granični spor. Pa ćemo odgovoriti. Evo, konkretno, Njemci i Nizozemci su se stoljećima svađali, prepirali u različitim oblicima o graničnoj crti u zaljevu Dolart. I na kraju su napravili sporazum kojim nisu utvrdili graničnu crtu, nego su samo dogovorili, ako hoćete, menadžment, pod navodnicima, da se izrazim jednim slovenskim ili hrvatskim izrazom, znači upravljanjem, malo se šalim, i što? Život ide dalje. Što želim time reći? Ja želim, kao hrvatski ministar vanjskih poslova, naše rukovodstvo državno želi da nađemo rješenje sa prijateljskim slovenskim narodom. I mi ćemo ga naći. Ali nemojmo se samo fokusirati i biti fiksirani na taj granični spor. Mi ćemo ga riješiti, zato postoje mehanizmi, imamo službe vanjskih poslova, imamo vlade u Sloveniji, u Hrvatskoj, imamo razumne ljude, imamo prijateljsko raspoloženje. Evo, u mojoj osobi imate prijatelja. Prema tome, imate prijatelja u osobi predsjednice Republike, prijatelja u osobi predsjednika vlade gospodina Oreškovića. Isto tako to osjećam i na slovenskoj strani. Mi ćemo to riješiti, idemo korak po korak i mi ćemo rješenje pronaći. Ali nemamo samo svesti cijeli naš odnos na granični spor. Ja to ne želim, ja to odbijam. Ja kao hrvatski građanin i kao hrvatski političar, kao hrvatski ministar odbijam pomisao da postoji samo odnos među Hrvatske i Slovenije i granični spor. Postoji puno više od toga. I to je jedan aspekt koji je važan, mi ga ne smijemo banalizirati, mi smo odgovorni, ja hrvatskim građanima, kolega Erjavec slovenskim građanima i biračima, mi to poštujemo,
a ne želim samo govoriti svaki dan kad razgovaram sa slovenskim prijateljima o graničnom sporu. Hvala lijepo. Zaključno vprašanje. Molim vas, ministre Kovač, samo pitanje oko žilet žice. Kako ste vi zadovoljni ovakvim stavom Slovenije? Evo, približava se i turistička sezona, ta žica još do daljnjega ostaje. Znamo da je bivša vlada upućivala stalno prosvjedne note, vi se trudite ovakvim dogovorima riješiti problem. Kako ste zadovoljni ovim stavom? Gospodin ministar Erjavec je to spomenuo, ja sam to spomenuo, ja sam citirao predsjednika hrvatske vlade, gospodina Oreškovića, jučer razgovarao s svojim kolegom, predsjednikom vlade Slovenije, gospodinom Cerarom, i klima je pozitivna, čuli ste i ministra Erjavca, da ga ja sada ovdje ne reproduciram, znači raspoloženje pozitivno, jasno, ovisno je sve, odluka će ovisiti o sigurnosti tzv. balkanske rute i utvrđenosti, pod navodnicima, granice između Makedonije i Grčke, ali ponavljam, to je u nadležnosti Vlade Republike Slovenije, a ja govorim u ime Vlade Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Razumijete, znači ja odgovaram za Vladu Republike Hrvatske, a odluka o žici nije na Vladi Republike Hrvatske, razumijete, imate krivog sugovornika, sugovornik je gospodin ministar Erjavec. Ja pitam vas kao stav vaš, s obzirom da znamo da je bivša vlada imala drugčiji stav. Pa vi, gospodin, sad me vučete za jezik, ja sam rekao više puta, ne želim komentirati politiku svojih prethodnika, ali vam je sam gospodin ministar Erjavec rekao da je zadovoljan kako funkcioniramo sada između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, imamo dobar odnos i svakim danom je on sve bolji. Posebno migrantskoj krizi. Hvala lijepo. Hvala lepa. Če ni dodatnih Vidim, da ni vprašanj. več vprašanj. Hvala za vašo prisotnost. Hvala.